ole voin hi mei ni som ni pariat sang ni som ni panga ni lai ni ania naktuk lam khochin tur update hi kan han en ho lenga naktuk lama hian red alert an ron da le tat maya chung ta chu kan en howanga tin nimin lama kan soilan cyclone in mung mek te po kha kan clear hoin kan bi zui le don ani heten notice lampanga hian khopui ri te trek te po thok thei don ni in aron soya voina tanga ni sari chung hian tin ruwa te po hi la sur tam tura rin ania Mizoram le Tripura Manipur Nagaland ate ni somni pakua a mun then khata ruwa tam tak sur tura rin ania ni somni pakua le ni som thuma hian Assam le Meghalaya a Arunachal le Sikkim lama te ni som thuma ruwa sur tam tura rin ani bokane hei hi voin ami ania eta hian aron update thalea hei hi an update tir khan karon tilang man lova red alert an ron da talova an update a hi chuan orange alert an ron da ani naktu kami tur ni somni pakua sang ni somni panga mei hi kan enanga helama hian ruwa sur na mun tur eng tianga darzawin nge asur theyang ti kha aron da apol takan ron da ram tina mun tina sur tura rin ania tin heta ruwa sur tam theidan tura hian notice pumpui deuh thot Arunachal Pradesh lam tiam lovin Assam Manipur Nagaland Mizoram le Tripura ate asen an ronda red alert an ronda ni tin ruwa chinchiana adum hi kanen chuan hei hi extremely heavy rainfall chinchiana ania ruwa tam tak sur tur symbol ani tin trek le khopui chinchiana te po an ronda trek le khopui te po ron thok thei tura ngai ani hei hi kanen vele chuan ni somthuma po hian apol tak an ronda veka notice pumpuya hian ruwa mun tina sur thei tura rin ania ruwa sur tam thei dan tura chuan Nagaland Mizoram Manipur le Tripura ate hian serthum rong an ronda abak Assam Arunachal Pradesh le Sikkim lama chuan red alert asen an la ronda ani kami chin khani phot sela ruwa sur thei dan tura chuan ti chuan nimin lama kan soilan tak cyclone in mung chhomek kha han en ho le ta ila nimin lama kha chuan low pressure area ti in an ronda tuna hi chuan voin lama chuan update a hian well mark low pressure area ti in an ronda le ta ane low pressure kan han ti kha chuan tuipui boruwa ka lum hle a chumi boruak lum chu van lama a chhota a chumi mun ol chumi borvela chuan boruak a thol ta hle maya chumi mun ruak lua tur chuan mun danga tangin boruak vot zo khatiang chi kha anron kalta a chumi chuan aron no khat don ani chulai mun chu low pressure area ti ani a voin lama chuan low pressure area kha aron in siam chhozela depression a chang thei turin aron in siam chhota ti na ania depression kan ti chuan hemi low pressure area hemi area hi chhum le ruwa angchi ten aron no khat dona khang ho kha fom khom ta chumi chu cyclone thivira in siam thei mai turin aron in mung chhodon ta ti na ania depression a hian tukin jing daria le achan bebe la tanga chiara darkar somni pali chungin achang thei don ni in an soi ani hei hi kan thlir zui zelanga naktuk lama te update kan ron tar lang zel dona tukin jing daria le chan bebe thleng kha chuan aum mun hi alason ri lova tuna aum na mun hi Odisha tuipui kam nai lampang ania cyclone remal kha han soile taila cyclone remal kha chu he level bora hian ain tana
ein mung tran ania he lampanga hian ti hian akal chhota Mizoram lampang tepo kha miron shoot tel de uzuwa a laimu khan miron fu chi alowa amaro chu asiper khan miron nuai tel ve tho ani ka tunami hi mar lampanin atol don ni in an soya engtin nge kal chhozel dan tura ka chu chiang takin an la soi lova hei hi kan thlir zui zel don ani naktuk lam khochin tura hian Mizoram sarkar chuan thu chhuwa asiama mi puite film khur turin thu chhuwa aron siamani mei ni somni pakua le som thum sang hi som ni panga chunga ruale thepui thok thei chungchanga mi puite film khur tura aizol bor sap thu chhuwa ani hei hi an chirta ila India Meteorological Department Ministry of Arts Sciences in Cochin a thirlok na chuan ni somni pakua thanga sang ni somni panga le ni som thum thanga sang ni somni panga hian Mizoram mun then khata ruale thi darkar khata kilometer somli tanga somnga tho theina mun omin atar langa Aizol district chunga local village level disaster committee te mani veng le khuathawa athu langa ma lo la turin le anwaya in kai hruaina tarlan te hi lo puang zar turin kanin ngenin kanin hriat tire ti in heta hian ti le ti lo turte aron da pakhatna chuan mani in le lo office building le na thona mun ten thli le ruwa adol theinan athu langa thom that ngai lai te thom that turani panina thing le mau thli na len tluk mai thei electric wire del mai thei te chuki emo azar thak turani pathumna hian thlipui le ruwa wanga current nei lo thei ani wangin mobile phone le electric appliance charge thei ang te chu charge full sa vek turani palina hian tui hok luan korte then fai turani pangana le lai lai nei te tan leimin a thlen lo nan na tho zawa uluk taka khu hul turani parukna tukver le kongkhar nget taka khar turani pasarina maniram chung leimin lo om te aram nei tu ten an khu hul turani parianna in chung rangwa thli lak mai thei te thom that turani thli le ruwa tholaya ti tur le ti lo turte pakhatna electric appliance zong off vek turani panina lir thei motor reng garasa him taka pak turani pathumna mani in le lo chuasan turani lowa in chunga tom him turani ya chi ai turani lo palina tui hok luan korbul naya kallo turani pangana thli le ruwa tholain luya le lui naya tuma kallo turani khuarel chiana alo thlenin mani bial tu zonal officer te hna chiana thlen thu hria tir turania engemaw wanga biaklang theilo ani chuan ling zonal officer emo a hnuaia number tarlana te hian report turani ti in heta hian report na tur anron tar lang ani ole khati chin thani sela update thar danglam om chuan kanron tar lang le zel don nia